Umugoroba mwiza bakunzi b'amakuru y'iteganyagihe mugezweho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda tugiye kuyabagezaho. Nitwa Felix Mucyo, tugiye kubagezaho iteganyagihe ry'ukwezi kwa Mata 2022. Mu kwezi kwa Mata hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 100 ndetse na milimetero 300. Imvura iri hagati ya milimetero 160 ndetse na 300 iteganyijwe mu turere twa Ngororero, Rutsiro, Rubavu ndetse no mu gice cya parike y'Ibirunga mu karere ka Musanze ndetse no mu gice cya parike ya Nyungwe. Naho imvura iri hagati ya milimetero 220 ndetse na milimetero 260 ikaba iteganyijwe ahenshi mu turere tw'intara y'Iburengerazuba ndetse no mu gice cy'intara y'Amajyaruguru mu turere twa Musanze ndetse na Burera. Naho imvura iri hagati ya milimetero 180 ndetse na milimetero 220 ikaba iteganyijwe mu turere twinshi tw'intara y'Amajyaruguru, turere twa Burera, Gicumbi, Rulindo, Gakenke ndetse n'utundi turere twinshi tw'intara y'Amajyepfo ari two Nyanza, Ruhango, Muhanga, Nyamagabe, Huye ndetse na Gisagara. Imvura nkeya iri hagati ya milimetero 100 ndetse na milimetero 140 ikaba iteganyijwe mu gice cy'intara y'Iburasirazuba mu turere twa Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Ngoma ndetse na Bugesera. Hateganyijwe kandi umuyaga uri hagati ya metero 6 ndetse n'8 ku isegonda ahenshi mu gihugu, naho umuyaga mukeya uteganyijwe uri hagati ya metero 4 ndetse n'6 ukaba uteganyijwe mu mujyi wa Kigali, uturere two mu ntara y'Amajyaruguru ari two Burera, Musanze, Gakenke ndetse na Ngororero. Hateganyijwe kandi ubushyuhe mu kwezi kwa Mata buri ku kigero cya °C 26 ndetse na 29 mu gice cy'intara y'Iburasirazuba mu turere twa Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Ngoma ndetse no mu mujyi wa Kigali mu turere twaho n'ibice byinshi by'uturere tw'intara y'Amajyepfo. Naho ubushyuhe bukeya bukaba buteganyijwe mu turere duhana imbibi n'ishyamba ry'Ibirunga ndetse n'ishyamba rya Nyungwe. Ubushyuhe rero buri hagati ya °C 23 ndetse na 23 bukaba buteganyijwe ahenshi mu turere tw'intara y'Amajyaruguru ndetse ahenshi mu turere tw'intara y'Amajyepfo. Ubushyuhe rero buri hagati ya °C 20 ndetse na 23 bukaba buteganyijwe n'ubundi mu gice cy'intara y'Amajyaruguru ndetse no mu turere duhana imbibi n'ishyamba rya Nyungwe. Muramuke mugire umugoroba mwiza.